Kani kedai Batisi TV, bat pidang pek yaki kubur baman kesni, belawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lum Sopo near Fire Brigade Shillong. Jingpyntip kijongi kiwedei bat COVID-19 Mynta kesni. Arfoi Tarik u September Hajar Arfou kilong kumni harum. Kikis ki batmai. Ki bangyo Mynta kesni kilong nyo fulai. Wat nakini ki nyo fulai. Hapo East Coast Hills ki dan San Fukundai. Armed Forces Paramilitary Forces Nreu pat kiwei San Fulai. West Garo Hills Qatar. Armed Forces Paramilitary Forces Sao pat kiwei Pra. North Garo Hills iwei pat West Jingpyntip Hills iwei. Ki case ki belong active. Hadu Mynta kesni gilong Hajar Sispa Hendrif Hendai. Wadna kini Hajar Sanspa Hendrif Hendai ki dan hapo East Coast Hills. Pat ke break up jo gini hapo East Coast gilong aspa sa pusan gidei hapo Armed Forces Paramilitary Forces. Wat Hajar Laispa Arpusau gidei na kiwei. West Coast Hills Katlai. South West Coast Hills Nreu. Ribhoi Sispa Lai Fufra. Patna kini Safu Ar gidei naki Armed Forces Paramilitary Forces. Pat Khandai Nreu na kiwei. West Jingpyntip Hills Chifo. East Jingpyntip Hills Aspa Nyo Fulai. West Garo Hills Sispa Arf Khandai. Patna kini Nrefu Nyo gidei naki Armed Forces Paramilitary Forces. But Nrefu Ar na kiwei. Southwest Garo Hills Khatsau. South Garo Hills Pra. East Garo Hills San. But North Garo Hills Sao. Ki case ki barikaba Mynta kesni gilong Khatsan. But nakini Khatsan Nreu gidei na West Garo Hills. Sao gidei na Ribhoi. Lai gidei na Southwest Garo Hills. But R gidei na East Jingpyntip Hills. But baru ki barikaba Mynta kesni gilong hadu Mynta kesni gilong Hajar Sanspa Punyo. Idan yui bakhlat bangila record Mynta kesni hapo East Coast Hills. But baru ki bakhlat hadu Mynta kesni gilong Lai Punyo. Ki test ki bangifat ya ki samples hadu baje Sngi Mynta kesni kilong Silap Lai Fulai Hajar Aspa San Fukundai. Wadna kini ki test negatif kilong Silap Arfunyo Hajar Sanspa Pra Fukundai. Ki test ki bangidang api ki report hadu baje Sngi Mynta kesni gilong Kumba Khandai Spa Lai Punyo. Wat ki breu ki barung spo ke jela ke jongi hadu baje Sngi Mynta kesni gilong Lai Fufra Hajar Khandai Spa San Fulai. Ki case ki batmai nyo fulai ke break up kanong gumne San Fukundai ki dan hapo East Coast Hills. But nakini ki San Fukundai Nreu gidei ki Armed Forces Paramilitary Forces. South Fufra gidei ki high risk contacts. R gidei ki health workers. But Lai gidei ki returnees. West Garo Hills Qatar. Sao gidei ki Armed Forces Paramilitary Forces. But Pra gidei ki health workers. North Garo Hills iwei idei returnee. West Jingpyntip Hills iwei idei high risk case. Ibakhlat bangila kentiu Mynta kesni kapoi Lai Punyo ke kerteng jung i gidei
Jutika Ghosh South Nam Karta Kentay di Bashong Basa Upper Jail Road. He refer ye patient now Woodland Shah Nazaret Hospital Hakakat Tarik, but for Nazaret he admit Hakapor down step Kat Kandai Tarik Arhajar Arfo. Ikhlad no Haka Kat Kandai Tarik Arhajar Arfo Hakapor Nriu Arfo Janmir 6:20 p.m. Ikhlad Naginigida COVID-19 with severe anemia, with thrombocytopenia, with cerebrovascular accident. Kata kani boy kiong cerebrovascular accident kimpat dikena kila query mark nomor kimpat la man pendap ye ki investigation ya khlat no patient. Mynta kasih yo kani report napo negrem idon ini inopang iba kertengi Geo Timoy Sharma Safu Frasnam Karta Shenrang ibadai Bashong Basa po Tripura Iwan po negrem kum ke emergency case haka Tarik September Arhajar Arfo. But kila admit ia for hospital namar idon gajing stom ban penhermen same but nang ta kabut sa gajing bom tibril kita si namanta COVID-19 but kilap by long positive ndai ilakhlat no apat haka khat khandai tarik September Arhajar Arfo Hakapor San Baje Janmir but ki declare I Hakapor San Arfo Janmir. Kaniro gawan na po negrams kekerteng jong ini ide Ranjit Kumar Das Nyong Pusan Sinem Karta Shenrang Ibashong Basa Apo Karimganj Assam Ipoy po negrams kum ke emergency case haka Arfo Tarik September Arhajar Arfo Ndai namar kajing shitam ila khlat no haka Arfo Tarik September Arhajar Arfo kum taksi haka por Shifau baje min step kadaw jong kajing klat kajong I galong type 1 respiratory failure with septic shock with COVID pneumonia but it don't do type 2 diabetes mellitus hypertension but Parkinsonism namar ba yakani ka case la ada test positive lupa po Assam kani ka jingklat kani ka case nginum khanya po Meghalaya kan ha sya ka jingkhen jong ka jilla Assam